ċar Said hu l-eks Ministru Chris Said u li għal xi snin kien sindku tan-Nadur ta' ammont konsiderevoli ta' direct orders li waslu biex il-Bord ta' Governanza tal-Kunsilli Lokali ordna li jittieħdu proċeduri kontra tiegħu. Dan l-istess parir ingħata fil-konfront tas-Segretarju Eżekuttiv tal-istess Kunsill Lokali li kien hu li approva direct orders li jaqbżu l-limitu permess mill-liġi. F'Jannar li għadda l-Bord irċieva talba mingħand il-Monitoring Unit fih dan id-Dipartiment tal-Gvern Lokali biex jinvestiga n-numru ta' pagamenti li kienu effettwati mill-Kunsill Lokali tan-Nadur bejn is-snin 2012 u 2014. Kien hemm total ta' 20 pagament li nstabu li saru permezz ta' direct order b'total li ammont tal-37,000 euro. Dan kien ammont sostanzjali meta kien jinvolvi kunsill wieħed biss. Is-Segretarju Eżekuttiv ta' dak iż-żmien Rita Mifsuta Tard sostniet li dejjem kisbet l-approvazzjoni. Iżda rikonoxxiet li bħala Segretarju Eżekuttiv kienet marbuta bl-istess regolamenti tac-Civil rigward xiri. Però Tard qalet li hija ridet taħdem mas-sindku u għalhekk ma setax tmur kontra r-rieda tiegħu. Fil-każi li analizza l-Bord il-ksur tal-liġi der ċar u sansitra ċanfar ukoll id-Dipartiment tal-Gvern Lokali fejn talbu biex ikun iktar viġilanti.